abatura aba bakasisikarwa ebintu byabo ebirumu omwani entoke karutusi bari kubitema ngo biri mu bishara aba bakasharamu kutwara district omukoti konka minister w'ebyokwerinda Jim Muhwezi omukugambaho n'abanyamakuru bwa nyuma y'urukiko nagira ngo abatura aba bine kucumanya ngo cyakozurwe ni programu ya government yo kugaruraho ebyobuhangwa mu Uganda yona kandi bariyo nibagikora hati mu districts abiri n'ina RUKUNGIRI na yerimo. Minisita Jim Muhwezi ayongire yagira ngo abatura aba bakashomesebwa okubashemere kuruga ombishara konka ngo amatu bakagatamwe biti icyo kubanza bakabanza bashobororera abantu ikirikuza gukorwa kare batakagire bona ba district batakagire na Bugangara na Bugambara na Nyarushanje na Nyakinga babegesa ikirikuza gukorwa. Icya kabiri kubagireyo bakoraga na leaders narabebembezi b'abantu ubu abatura abasisikarirwe ebintu byabo bahamize ngo batekwa kutwara abantu abakozere ikikorwa iki omu mbuga z'amateka kumurabe mutakwenda kwiza kutwirukirira omubiro bishatu bina ninga sibitano twaza kweyambisa government twesaringe nkanye mufakazi nyoni za kwata abana banje tuzakurebererwa government nyoni abana banje tuzo mukoti wabo baturi umturwana sa government nguninga ntujyakana sa konka twenda ngo amazimano kwiga kubire gari gashakwa Dan Basibye.